Ni mu gihe amaso y'akarere akomeje kurebera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu masaha yashize, twamenye amakuru akomeye cyane yatumye ariko nanone benshi bongera kwibaza aho iki gihugu cyerekeza mu rwego rw'umutekano. Aya ni amakuru yaje kandi mu gihe ibiganiro bya Doha bikomeje kugenda bigura intege, amasezerano ya Washington nayo akaba akomeje kugibwaho impaka. Ni mu gihe kandi ku rugamba naho ibintu bikomeje guhinduka umunsi ku wundi. Nk'ubwo ngubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo bundi nibwo umutwe wa Twirwaneho ufatanyije na AFC batangaje ko bafashe agace ka Mikenge. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane kandi yamaze amasaha menshi. Ni nyuma y'igihe gito ingabo za leta ya Congo ku munsi w'ejo ni nabwo rero nazo zasohoye itangazo bemeza ko bagabweho ibitero muri Mikenge, ndetse ko byarangiye bahasize ibikoresho byinshi ndetse n'abasirikare benshi. Ni mu gihe iyo mirwano yari ikomeje kuvugisha benshi kandi amakuru yaje gutungurana cyane yemeza ko Colonel Makelele, uyu numwe mu basirikare bakuru ba FARDC mu bice bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri Fizi na Baraka, ko yabonetse yapfuye muri hoteli mu buryo butarasobanuka neza. Hari amakuru avuga ko yaba yirashe, andi akavuga ko yaramaze guhamagarwa i Kinshasa aho yarategerejwe gukorerwaho iperereza, bityo akaba yafungwa. Bamwe bakavuga ko yahisemo kwiyahura aho kugira ngo ajye kugwa muri gereza cyangwa se akatirwe urwo gupfa. Gusa kugeza ubu ubuyobozi bwa FARDC ntabwo buratangaza amakuru y'impamo agaragaza icyahitanye uyu musirikare ukomeye mu gisirikare cya FARDC. Ni mu gihe ibyo byose kandi birimo kuba muri turiho guverineri mushya wa gisirikare nk'uko watangiye ubikurikira ni General Gaby Kasongo, yatangaje ko afite ibikoresho byose n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano muri iyo ntara ya Ituri. Naho muri Beni abaturage baravuga ko bakibona ibikorwa bitandukanye bijyana n'ihohotera, ndetse ngo bakomeje kugenda babona abasirikare cyangwa se imitwe yitwaje intwaro ya ADF igenda mu buryo bufatika amanywa nijoro, bigatuma rero ngo urubyiruko noneho rwahisemo gufata ingamba zo gutangira kurara amarondo, ni mu rwego rwo kwicungira umutekano. Ese mu by'ukuri ni ibiki byabereye muri Mikenge? Kuki FARDC yemeye ko noneho yatsinzwe mu buryo budasubirwaho? Urupfu rwa Colonel Makelele rusobanuye iki? Kandi se kuba abaturage ba Beni batangiye kwirindira umutekano ubwabo byerekana iki ku miterere y'umutekano muri Congo? Ni muri iyi nkuru yacu mu buryo bwihuse tugiye kurebera hamwe izi ngingo zose. Riba hasi ndetse subscribe 5 ugikomeza kubana natwe mu makuru atandukanye. Ndahera kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Kamena 2026 nibwo Twirwaneho ifatanyije na AFC batangaje ko bafashe Mikenge. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahuje impande zombi. Nkibutsa ko Mikenge ari kamwe mu duce dufite akamaro gakomeye mu misozi miremire ya Fizi, Minembwe ndetse na Uvira, na gace kandi kamaze igihe kinini kaberamo imirwano hagati y'imitwe itandukanye ndetse n'ingabo za leta. Makuru yatanzwe na Colonel Rugabo Fideli wa Twirwaneho aravuga ko mbere yo kwisubiza aka gace ngo babanje kugabwa ibitero n'ihuriro rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR, P5, Hibu Special Force ndetse n'indi mitwe itandukanye ifatanya na Kinshasa cyo kimwe n'izindi ngabo, ubwo hiyongerewe nyine n'iyi Hibu Special Force. Hagati aho ariko kandi amafoto ndetse n'amashusho byakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga kuva ku munsi w'ejo bigaragaza n'ubundi uko abasirikare bo mu ngabo z'u Burundi n'uruhande rwa leta bahunze kibuno mpamaguru biruka, yewe rero banasize ibikoresho byinshi cyane byafashwe n'uruhande rwa AFC Colonel Rugabo yavuze ko urugamba ngo rwabanje gutangizwa n'uruhande rwa leta imbere y'uko Twirwaneho ifatanyije na AFC noneho bafata icyemezo cyo gusubiza inyuma umwanzi. Colonel Rugabo yavuze ko intsinzi yabonetse kubera uburyo bwihariye bwo kugota umwanzi. Yasobanuye ko abarwanyi ba Twirwaneho nabo bafatanyije ngo barasiye umwanzi ahantu hamwe gusa, ahubwo ngo bamurasiye ahantu hatandukanye, ntabwo ari hamwe gusa mu mbabarire, ngo bamurashe bamuturutse impande nyinshi icyarimwe. Ngo hari abateye baturutse ahitwa Rwanda, abandi baturuka ahitwa Dohoka, ni mu gihe abandi baturutse Karingi, abandi baturuka Etavi. Nkuko yabivuze ngo ibyo byatumye umwanzi acikamo ibice bibiri ndetse atangira guhunga mu kajagari. Abahunze ngo berekezaga mu bice bya Kipupu, abandi bakerekeza ahitwa Antene, ni nyuma ngo abandi bagakomeza mu mashyamba ya Rwitsakuku ndetse na Mikarati.
Ikintu cyashimishije benshi rero mu bakurikiranira hafi urugamba rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nuko FARDC ubwayo noneho ku nshuro ya mbere ubundi banyuzamo bakabihakana cyangwa se bakavuga ibindi, ariko noneho basohoye itangazo ritavuguruza ibyabaye bemeza rwose ko bambuwe Mikenge. Ni mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa FARDC Lieutenant Colonel Makelele yavuze ko ihuriro RDF AFC mu 23 niko yabyanditse ngo hamwe na Twirwaneho bafatanyije na Red Tabara ngo bagabye ibitero bakoresheje za drone n'ibitwaro bikomeye cyane ngo babasha kubatsinda. Yemeje ko ibyo bitero byateje impfu nyinshi cyane rwose ku ruhande rwa leta, nubwo FARDC itavuga mu buryo butaziguye ko izongera kwigarurira ibyo bice, ariko yemeje rwose ko yatsinzwe kuba yemeye ko ibirindiro byayo byagabweho ibitero bikomeye ndetse igatakaza abasirikare benshi. Ni ikindi kimenyetso cy'uko koko ibyo bitero byari biremereye. Ni mu gihe amakuru ya Mikenge yarakomeje kuvugwa, andi makuru akomeye cyane yaturutse noneho muri Baraka. Colonel Makelele warushinzwe igice cya FARDC ku mirongo ya Fizi na Mukera yabonetse yapfuye muri hoteli ya Musambya. Amakuru menshi aravuga ko ashobora kuba yirashe, andi akavuga ibindi. Niyo mpamvu twavuga ko amakuru ajyanye n'urupfu rwe akomeje kuvuguruzanya. Hari abavuga ko yaba yirashe mu mutwe akiyahura, hari abavuga ko yari amaze guhamagarwa n'abayobozi be i Kinshasa, hari n'abandi bavuga ko hari gahunda yo kumufata cyangwa se ngo kumukoraho iperereza. Gusa kugeza ubu nta tangazo ryemewe rya FARDC rirajya ahagaragara risobanura impamvu nyakuri y'urupfu rwe. Ibi byatumye urupfu rwe rwongera kuba amayobera akomeye, ari nayo mpamvu dukomeje gutegereza ngo twumve icyo leta ibivugaho. Colonel Makelele yari umwe mu bayobozi b'ingenzi ba FARDC muri ibi bice bya Kivu y'Amajyepfo, yarashinzwe imwe mu mirongo y'urugamba ikomeye cyane aho bahanganye n'umwanzi ari we Twirwaneho AFC mu 23. Abasesenguzi bakavuga ko igihe urupfu rw'umusirikare wo ku rwego rwo hejuru rubaye mu buryo budasobanutse bihita bibyara ikibazo gikomeye cyangwa se ahubwo bikabyara n'ibibazo byinshi. Hari abibaza niba bifitanye isano n'ibirimo kubera ku rugamba, hari abatekereza ko byaba bifitanye isano n'ibibazo by'ubuyobozi bwa gisirikare, ari nayo mpamvu benshi bategereje iperereza ritanga ukuri ku byabaye. Ni mu gihe kandi muri Kivu y'Amajyepfo amakuru yari menshi. Muri Ituriho hashyizweho noneho guverineri mushya wa gisirikare, General Gaby Kasongo. Murabyibuka ko mu itangazo duherutse kubasomera ko yasimbuye uwari usanzweho, ni mu gihe byari byasabwe na leta ya Uganda. Uyu rero waje we aravuga ko afite ibikoresho byose bikenewe kugira ngo ahangane n'ibibazo by'umutekano muke. Aya magambo yayavuze nyuma yo kwakirwa na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yashimangiye ko afite ubushobozi bwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhubanganya Ituri. Ni amagambo aje nyuma yo gusimbura General John Ruboya wari umaze igihe ayobora iyo ntara. Gusa ku busabe bw'umugaba w'ingabo za Uganda UPDF General Colonel Rugabo byabaye ngombwa ko ahindurwa ikitaraganya, kubera ko Uganda yari yavuze ko igomba guhita ikura ingabo zayo zose muri Congo, ni mu gihe ngo batamuhindura. Ni mu gihe ubuyobozi buvuga ko burimo gukora ibishoboka byose, abaturage bo muri Benin nabo baravuga ko rwose batakibona ibisubizo bihagije bituruka kuri leta cyangwa se ibyo leta ivuga ko bishirira mu magambo. Bo rero bahisemo gufata ingamba zikakaye kubera ibitero bya ADF bikomeje kugaruka. Urubyiruko rwo muri uwo mujyi rwafashe icyemezo cyo gutangira amarondo nijoro. Intego yabo ni ukwicungira umutekano ndetse no gukumira ibitero bishobora kugabwa mu bice batuyemo mu bihe bya nijoro. Baravuga ko basigaye babona amanywa nijoro ADF yidegembya kandi ngo leta ntacyo ibikoraho. Niyo mpamvu rero bafashe umwanzuro noneho wo gutangira kwicungira umutekano. Abatangije icyo gikorwa bakavuga ko ingamba zisanzwe ngo ntabwo zihagije, bityo ko abaturage bagomba gufatanya kugira ngo nabo ubwabo birinde. Ibi bikerekana urwego rw'impungenge abaturage bafite ku mutekano wabo muri ibyo bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Iyo uhuje aya makuru yose hamwe ubona ishusho y'igihugu kiri mu bihe bikomeye. Ni ku ruhande rumwe hari imirwano ikomeje guhindura imirongo y'urugamba mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, ku rundi ruhande hari abayobozi ba gisirikare bapfa mu buryo budasobanutse. Bamwe bakavuga ko biyahuye batinya ibikorwa bitandukanye biri kubavugwaho, ubugambanyi, guhamagazwa i Kinshasa, gukorwaho amaperereza n'ibindi. Hari n'abandi baturage batangiye kwirindira umutekano ubwabo kuko batakibona noneho ubushobozi bwa leta. Ibi rero byose byerekana ko
koko ikibazo cy'umutekano muri Kongo kirakomeye cyane, nubwo hari ibiganiro bya diplomasi birimo gukorwa, ariko kandi biragaragara neza ko ku butaka hagaragara ibitandukanye. Tugana ku musozo, Mikenge yamaze noneho kujya mu maboko mashya. FARDC yemeye ko yagabweho ibitero igatakaza cyane. Colonel Makelele yapfuye urupfu rutunguranye kandi rukigaragaramo urujijo. Ituri ihabwa guverineri mushya urimo kwizeza ibisubizo bidasanzwe, naho muri Beni abaturage batangiye kwicungira umutekano wabo. Aya makuru yose hamwe aratanga ubutumwa bumwe bukomeye, nubwo ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera mu mahoteli ndetse no mu byumba by'inama by'agatangaza. Ku butaka bwa Kongo ho ibintu bikomeje kugenwa n'amasasu, ubwoba n'ihindagurika ry'imiterere y'urugamba. Ikibazo gikomeje kwibazwa n'abaturage benshi ni iki kimwe cyonyine: ese iyi ntambara izarangira ite, kandi se ninde uzagarura umutekano? Ni abaturage bifuza kwicungira umutekano, cyangwa se wenda ni iyi mitwe yitwaje intwaro irimo kugenzura ibice bitandukanye? Ese leta hari icyo izabikoraho, cyangwa abaturage noneho bazakomeza kubaho mu marira n'ubuhunzi udasize n'impfu za hato na hato? Ibisubizo kuri ibi bibazo byanze bikunze bizajyana nuko mu minsi iri imbere cyangwa se amezi ari imbere bizaba byifashe, kandi natwe nka Rwanda Updates tuzakomeza kubikurikiranira hafi.